heng te hi Khawvela Helicopter lian berber an ni mun khir berbera po chetla thei tura tuan an ni a an changkangin tuinuai long te po hi an zum thei to thil rit tak tak pur thei ko pachak an ni ba ka radar laka anin thu po ve thei wang hian in thron tu tang chi te hi an thei to bok tun truma chuan Khawvela Helicopter lian berber te hi kan bi chiang do nanga kan soi tur zinga ate ber NH90 atang hian bulian tran don teang hetiang helicopter hi chini omin NATO frigate helicopter le tactical transport helicopter te anni NATO frigate version hi chu anti-surface warfare system mangin indo long laka te hian an veng thea anti-submarine warfare system apai tel laia hi athat na lai tak ani bok device apai hi tuipuya thak thain tui nuai lama submarine in thup te hi ngoi rengin azumu thei himna lam safety feature a chuan long chuata an chel nge na tur harpoon decklock system hi aneya tuipuya trum angai thuta po flotation gear anei tel bok tactical transport version ve thung hi chu khomwal lam mission a chau aman theya athiran man hi acha that ema wangin silai pa ngai ka ang te hi chu adol zo hle inven him na man rua apai zinga hian radar warning receiver le missile launch detection system atel boka flare dispenser hi achua thei bok NH90 hian sipai hi somni apur thei pa ka indo na muna inhliam stretcher man ngai hi mi somni tho apur thei poka e helicopter hi African sai puitling pani ri zong vel setarit ani bok NH90 pian mang hi diamond shape a design ani angin a class mil pui zinga chuan radar signature nei niamber ania infrared suppressor le night vision anei vek bok pakuana chuan V22 Osprey hi ania thlona anga thlok chak ve thei helicopter hi kan shalo mai thei he chopper hi chu combat aircraft tang ang hi ani velova a rotor hi ating zonga omin thlo chuanan le trumnan te amang deuh tlang pui boruaka a thlo fel to nuwa ero turboprop airplane na in thlakin van boruak sang taka chak takin a thlok thea boruaka a thlo lai po hian atui hi athun bel thei po he helicopter hi an man lo lai chuan a rotor hi an thlep vel vek thei po inven na tan hian interim defensive weapon system aneya nuai lama hian 7.62 mm minigun apai V22 Osprey hian sipai somni paliemo lirtheite naw le bungruate apur thea khovel mun sang military operation neya te longman to ni in haiti le nepal rama chiat na thlenga te khan chan chuan na alo thok to bok pariat na chuan EC725 Caracal oma e helicopter hi chu bunglo purson nan le indo na muna sipai in hliam te ho hruai chuan nan an mang deuh ber heti lai hian hetiang mission hi alo om hlea chu wangin ain ve na tan hian flare dispenser baka radara man fu zung sung ani lo nan infrared suppressor aneya belo tok ni point athir hi acha that ema wangin silai pa ngai ka hi chu adol zo hle in beilama chuan 7.6 mm machine gun apai baka apanga hian side mounted rocket pods ada theipo EC725 hi alian lea ari zong hi African hippo pathum ri zong vel setarit ani he chopper hi French Air Force man turpi ka siam ani a sipai somni pariat pur thein azin thui don chuan van boruaka athlo lai hian atui hi athun thei bok pasari na chuan Augusta Westland AW101 he ani a he helicopter hi chu alian mai chau ni lovin achak thale information poimo lak home intelligence gathering a thei baka anti-submarine warfare le surface warfare a thei kop poka tuipuya chuan tuinuai long pe nan hian torpedo aka chua thei baka longka na big anti-ship missile le machine gun apai tel bok AW101 he T-Rex pathum bel bom ri zong vel setarit ania sipai hi atul dana zirin
somni panga tanga linga inkar apur thei baka artillery le tactical ATV te po hi athlo pui zo bok full ice protection system ane wangin vurama po hian du tokin aman thea terrain awareness and warning system baka manilam ani le ni lo hriat theina friend or foe identification a thei boka athlo laia tuithun air to air refueling hi a thei tel bok belo to kani chuan air to surface missile mangin achang let thea e helicopter hi kumsang hi som pania ti chua James Bond Skyfall khan alo mang to nge parukna chuan cheng hi Z18 ania military transport helicopter ni in China kut chuak ani Z18 la na tak pakhat chu van sang taka athlok theilai hi ania test flight an nei tuma po metar sang ko seta sanga thlokin atiat pui helicopter zinga Mount Everest aya sang thlok thei tlem te zinga me ani tin technology changkang taka thuam ania nose mounted weather radar le FLIR TV turrets anei telbok e helicopter ri zong hi grand piano somni pariat vel setarit ani pangana chuan aerospatial SA321 Super Frelon ania SA321 hi chu a hlau om ani top mai athil ti thei dangdai deuh pakhat chu rapo bom kam mine laying mission a hian KG zani somnga rit bom hi pariat set apur thea mine sweeping countermeasure system apai mang hian tuipuya boma omle omlo hi a hra thei bok he chopper hian 20mm cannon homing torpedo pali le exhaust set anti-ship missile pani apaya he helicopter hi chu alianin T-Rex pani ri zong vel setarit ani bok night vision baka khochekara po hian personal locator system mangin sipai te hi azong muthea search and rescue mission a hian atangkai hle e chopper hi chu all rounder an tiang chi hi ania China France le South Africa te po hian an mang bok tuna chuan monster category an ti china hian kan lut to donanga palina chuan the Mi 38 hi om le all exploration ani emo thilri tak tak han purle VIP han pur po hi ni se Mi 38 hi chu eng operation a po man thei turin ain peisa reng khofot le lumti vela hian boina anei lova -60 degrees Celsius atanga 50 degrees Celsius chunglam thlenga luma te aman thei bok a rotor blade hi de-icing system athuang ania surveillance mission of man ani don chuan camera le sensor ho te hi an vo mai train tuipui lama oil exploration mission a hi chuan tuipuya trum alo ngai thuta po emergency landing hi a thei bok he chopper hi chu an thuam changkang hlea ari zong hi African sai pui pathum ri zong vel setarit ani passenger hi somthum phur theima se achung lam hi asik soi thea damlo mutsal theina stretcher som paruk alen baka bungro phur kol nan te po hian an mang vek po pathumna chuan Boeing CH-47F Chinook ania US Army te man turbi ka siam ani rual hian ramsang changa po US hian a hral ve bok Chinook hi eng operation po entirnan sipai da son supply han phurnan le ral thuam phurson nan te hian a man vek thei he chopper danglam na tak pakhat chu digital automatic flight control system athuam ania helicopter hi boruak mun ngaya omreng tir thei baka pilot tana trumhar satna mun thalera te hian olsam taka trum torin pilot hi alo pui thei bok Chinook hian 7.62 mm machine gun pathum apaya mun hlazok sin theina turin long range fuel tank aman thei baka infrared countermeasure system anei telbok he helicopter hi chu alian hlea pilot pani baka hian flight engineer pakhat tal atel nge angai metar somthum zeta sei ni in ton somni pani point paruk setarit ani poka AMX tank som pathum ri zong vel setarit ti na ani chu alena wang hian athlok muang tura ngai ngot chi ani chuang lova darkar khata kilometer sathum pani zeta chakin athlok thei
mi som nga panga phur thein sipai hi an chuan thlem deuh chuan sipai lir thei te deuh chi hi a phur tel thei poka chunglama phur lo po hian a khai sling lot hi a thei pok pani na chuan Sikorsky CH-53K King Stallion aom lea hei hi US military a helicopter lian ber le rit ber ani kan hria thiam thei dan tur chuan C-17 Globe Master 3 aircraft chan ve vel ani a sei zong hi metar som thum ni in Chinook nen hian in tiat tok fiu ma se pani na a hau na chan hi chu a top speed wang ani a darkar khata kilometer sathum som ni pakhat seta chakin a thlok thei ton somli deuh thowarit ani a MX tank som pathum ri zong vel ti na ani chu he helicopter an man na ber chu bungrua emo sipai te ho longa tanga vaw kama vada chuak tu ani a ballistic protection nei pokin 12.7 mm machine gun pathum le shaft and flare dispenser anei tel bok hei pa ka chopper train khat tang ang thovin porua ka tui thun air to air refilling he a thei ve bok pakhat na chuan milmi 26 kan mua milmi 26 hi Khawvela Helicopter lian ber le chak ber ani a sei zong hi meter somli ni in a thlo chak zong hi darkar khata kilometer zangi somkwa panga ani a chak tha ti hriat na chu thlona then khat hi a khai zowa Chinook helicopter te pe hi chu a ne so le ton som nga paruk setarit ni in hei hi T-Rex paruk ri zong vel set ani a achung lam thil phurna cargo area hi meter som pania seile meter thum point pania zaw ani a san zong hi meter ni point pakwa ni in a phurri thei zong lot capacity hi thlona lian ber te zinga mi C-130 nen hian ai nang vel indona a hian sipai somria ta tanga za somnga bor vel a phur theya combat vehicle kezi sangkwa zakwa somriat pariata rithi pani a phur thei bok heti lai hian milmi 26 hi thilrit phurnan chawa siam ani biklova electronic warfare baka nuclear accident alo thlen pal thut poa chan chu ana tho nan tele sipai liam chan chu anan te po aman thei vek bok ole khang te kha Khawvela helicopter lian ber te chu anni a eng hinge traberity comment na lama khan ingai dan lo sei ve don nia